Bakristo bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Uyu mwaka ni umwaka udasanzwe ku bakurikiza umurage Mutagatifu Ignace wa Loyola yasigiye Kiliziya. Mu mwaka w'ibyishimo, mu mwaka wa yubile, kuko turibuka imyaka 500 ishize Mutagatifu Ignace wa Loyola ahindutse. Mutagatifu Ignace wa Loyola yahindutse mu mwaka w'igihumbi 521. Byabaye bikurikira ugukomereka kwabereye ku rugamba i Pamplune, bikurikirwa ndetse no kwivuza i Loyola. Nyuma yaho rero Mutagatifu Ignace yarahindutse, arahinduka ku buryo yaretse kwishyira hejuru, ahitamo gushyira hejuru Yezu Kristo. Yarahindutse maze ahitamo kutongera gukurikira iby'isi, ahubwo ahitamo gukurikira Yezu Kristo. Yarahindutse maze ubwo yakundaga gusoma ibitabo by'iraha, ahitamo gutangira gusoma ibitabo by'abatagatifu, asoma ibitabo bimubwira ubuzima bwa Yezu Kristo, asoma ibitabo bimubwira ijambo ry'Imana. Ibyo byose biramufasha, maze ahitamo gukurikira Yezu Kristo, ahitamo no gukorera Kiliziya. Ubuzima bwe burahinduka, aba umuntu mwiza, aba umutagatifu. Nyuma adusigira ibyiza byinshi n'ubu natwe tugikoresha. Mu mwaka rero duhimbazanya ibyishimo, mu mwaka duhimbaza duharanira natwe guhinduka nk'uko nawe yahindutse, bikamugirira akamaro, natwe bikatugirira. Iki gice umugabane w'u Rwanda n'u Burundi, nk'uko natwe turi umuryango w'abayezuwiti w'isi yose, turahamagariwe kwinjira muri uyu mwaka wa Ignace Mweranda twisunze ibyo Patiri Mukuru wacu atwara abayezuwiti ku isi yose ayifuza. Aho yagira ati tubone byose ko ari bishasha muri Yezu Kristo. Nicyo civumbere cy'uyu mwaka, kubona byose ko ari bishasha muri Yezu Kristo. Ibyo rero bishoboka ari uko ko abyifuza nuko yotubera natwe akaryo ko guhinduka, nuko uwo mwanya Ignace waciye uba uguhinduka, koko byose bigahinduka, ibyo yifuza n'ibyo yakora bigahinduka. Patiri Mukuru wacu rero yifuza ko uwo mwaka nawe abayezuwiti no ku bantu bose bakora n'abayezuwiti, uwo mwaka uguhinduka kugira ngo byose natwe bitubere bishasha muri Yezu Kristo. Muri ivyo rero bishasha hariho ibyo turiko turategura muri aka karere k'u Rwanda n'u Burundi. Ivyo navyo ni nko gusubira kwibuka no gutegera akanovera k'ivyo Ignace yaturaze, na cane cane imyitozo y'umutima, imyitozo ya roho, nk'uko Patiri Mudendera aheruka kubihindura mu Kinyarwanda abitwibuza. Ego turabe uburyo twobibamo, tubikwiragize, tubimenyesha abandi. Bizosaba ko abayezuwiti nabo bose bamaze kwakira no kumenya iyo myitozo y'umutima, ko bagerageza kubitanga, bakabitanga ku buryo butandukanye, nk'uko Umweranda Ignace abitwereka muri kanya gatabo kiwe. Mugabo icyifuzo ni uko umuyezuwiti wese wo mu Burundi, wo mu Rwanda, akarere kacu, twoshyiramo umurindi, tugashyiramo ingufu kurusha uko twahora, kugira ngo tuzikundishe, tuzimenyeshe, hanyuma tuzitange ku bazaba bazikeneye bose. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, dukorana n'urwaruka mu mashuri yacu, ariko twanurwaruka aho turi hose, haba ku masengero yacu cyangwa turangurira ubundi butumwa. Turahamagara kuzogira
umwete kurusha uko twahora kugira ngo twegere urwaruka tumenyeshe iryo ragi rya Inyasi Mweranda, tugerageze kubereka nabo ko ubwo buryo ako karyo ko guhinduka gashoboka, umaze guhinduka ubuzima bugafata iyindi ntumbero, ufashe iyindi ntumbero ukabona byinshi ko ari bishasha kubera Kristo yinjiye mu buzima bwawe. Icya gatatu ni ukuzogerageza kugwiza abashaka kudukurikira, kugerageza kuja kurondera abo kwiha Imana muri uyu muryango wacu. Patiri mukuru w'aka karere aherutse gushiraho imirwi bijejwe, abantu babijejwe, nabimushimiye cyane, ariko kumenyesha umuryango no guhamagarira abantu kuwinjiramo ni biraba umuyezwiti wese, biraba umuntu wese ari muri uyu muryango, ariko ni byiza ko hari ababijejwe kugira ngo bafashe gushira hamwe izo nguvu zitandukanye. Mugabo ico naco tuzogikorera ko cyane kugira ngo uyu mwaka tuzoronke tuzoronke benshi kurusha uko twahora. Icanyuma nuko twifuza ko bamwe muri twebwe harimo ababishoboye, babizi cyane, bazi ubuzima bwa Inyasi Mweranda, bazi ivyo yanditse, tuzobasaba baze baraterera, ari mu biganiro ku maradiyo, ari mu biganiro ku buryo bwa ngurukana bumenyi bw'iki gihe, no mu kwandika, kugira ngo duteze imbere rero turangure neza ico twakira cya mbere twavuze. Hanyuma bikunze umwaka niyo wahera tuzoza tubishire hamwe, bibe nk'ahantu bikora ko akanshaka kumenya ibijanye na Inyasi Mweranda, n'ivyo numva no basabikaniriza bijanye n'uyu mwaka. Tumwe rero bwo muri uyu mwaka wa yubile, icya mbere ndabashishikariza kwishima no gushimira Imana. Dushimira Imana iyo yaduhaye Mutagatifu Inyasi, nawe akaduha ibintu byiza bitandukanye twasigaranye nk'umurage, ikitwubaka n'ubu ngubu nyuma y'imyaka 500 ahindutse. Ikindi byaba byiza muri umwaka wa yubile dukunze kurushaho ndetse tukanakora ibyo Mutagatifu Inyasi wa Loyola nawe yakoraga n'ibyo yakundaga. Mutagatifu Inyasi wa Loyola yakunze Yezu, akunda Bikira Mariya. Mutagatifu Inyasi wa Loyola yakundaga gusenga, niyo mpamvu yadusigiye n'imyitozo ya roho dukoresha dusenga. Muri umwaka wa yubile rero ni byiza ko twibanda ku isengesho, tugasenga ndetse tukigisha no gusenga nk'uko nawe yakundaga kubikora. Ikindi Mutagatifu Inyasi yakundaga ni kwitangira abakene n'abatishoboye, gufasha abakene n'abatishoboye. Muri uyu mwaka rero wa yubile ni byiza ko natwe dukora ibikorwa bitandukanye bifasha abakene n'abatishoboye. Ibyo nitubikora Mutagatifu Inyasi wa Loyola aho ari azishima, natwe kandi bizatugirira akamaro, cyane cyane ko ari nabyo n'ivanjiri idusaba, gufasha abatishoboye, gufasha abakene, abapfakazi, imfubyi, abarwayi. Abo bose muri umwaka wa yubile twibuke ko bakeneye imbaraga zacu. Ikindi Mutagatifu Inyasi yaharaniye ni uko yifuzaga ko iyi si dutuyemo irushaho kuba nziza. Imana yayiduhaye ari nziza, idusaba ko tuyibungabunga, tukayifasha gukomeza no kurushaho kuba nziza. Muri umwaka wa yubile ni byiza ko dukora icyo gikorwa cyiza cyo kwita ku bidukikije, tukirinda ibihumanya ikirere, tukirinda ibintu byose bishobora kubangamira ubwiza bw'iyi si dutuyemo, kuko iyi si yaremwe n'Imana. Imana iduha umukoro wo gukomeza kuyibungabunga, kubungabunga ubwiza bwayo, kugira ngo nyine
bitugirire akamaro nk'uko tubyifuza, nk'uko n'Imana idutezeho. Ikindi ni uko Mutagatifu Inyasi yakundaga urubyiruko, agakunda no kurufasha. N'umwaka wa Yubile rero ni byiza ko dufasha urubyiruko. Urubyiruko n'imbaraga z'ibihugu byacu, urubyiruko cyane cyane n'imbaraga za Kiliziya. Tugomba rero kurwitaho, tugafasha abakiri bato, tubabwira ibibubaka, tubabwira ibishobora kubafasha mu buzima bwabo, tubabwira ibishobora gutuma babana n'Imana kurushaho mu buzima bwabo bwa buri munsi. Icya nyuma nabasaba muri umwaka wa Yubile ni ugushyira hamwe. Mutagatifu Inyasi yakundaga gushyira hamwe. Mutagatifu Inyasi yafatanyije n'abayezuwiti ba mbere bashinga umuryango w'abayezuwiti. Ni byiza rero ko muri uyu mwaka wa Yubile natwe dushyira hamwe mu byo dukora byose, mu bikorwa byageneye iyi Yubile byose tukabikora dushyize hamwe, tukirinda ikintu cy'amacakubiri, tukirinda ikintu cyose cyaducamo ibice, tugashyira hamwe muri byose, cyane cyane ko tuzi ko abashyize hamwe Imana ibasanga. Mwese rero mbifurije umwaka mwiza wa Yubile. Mwese mbifurije kugendana na Mutagatifu Inyasi wa Loyola muri uyu mwaka turimo duhimbaza uguhinduka kwe. Nyagasani abane namwe.